uJesu Kristu inkosi baba ngihlaselwe isiyezi engingasazi singiqale izolo ngoLesine ngo-4 ekuseni ngithi ngizama ukukhuleka mangithi ngivusa ikhanda lingavumi ikhanda kudry umbhede ngazama ukukhuleka kuleso simo ngaphinde nango-5 ngazama ukukhuleka ngakhuleka abaseRoma 10 ngaphinde ngakhuleka lo mkhuleko wenzile baba ngenkathi ugula ngawuzama ukukhuleka kuvele kudry umbhede baba mase sesingibambile angazi ukuthi sisuswa yini ngiyacela ukuthi baba angikhumbule emkhulekweni angikhulekise ngoba ngize ngafonela omunye usisi wami oyinesi ngamtshela ukuthi nakho ngihlasele isiyezi wathi angiphuze amanzi kakhulu nama-pen block bese ngiyalala ngiphumule ngikwenzile lokho izolo ekuseni ngaphinda nantambama futhi wathi angikwenze sengizolala ngaphuza ama-pen block ngaphuza amanzi kakhulu ngalala manje ekuseni ngo-4 futhi ngithi ngiyakhuleka ngivuthwe yisona baba ngendlela esingibambe ngayo ngathi khona kwenzeka isisusa sayo ngathi sisokhakhayini kuvele kuba ngazuthi kunesiphethu noma umlilo ophethuzayo nje bese ngiyadraya ngingabe ngisezwa lutho ngiyazama ukukhuleka ngiyayikhuleka yonke imikhuleko le ngishintshashintsha imikhuleko ngize ngibuye ngikhuleke imikhuleka amahubo 103 ngikhuleka amahubo 23 ngikhuleka amahubo 139 ngiphinde ngibuyele emkhulekweni le ubaba sifundise yona sengicabanga nokho eklinikhi baba ngiyokwenza ama-check up angazi ukuthi kwenze njani kodwa ngithi uJesu Kristu inkosi. Inkosi noNhlanhla usowabhukha nje ubhukhela ukuvuma izono uma wabhukha uyazibhala izono zakho phansi uyazibhala yini izono zakho phansi. Isaiah 59 verse 1 and 2 uthi isandla sikaJehova sifinyeziwe ukusindisa nendlebe yakhe ayinzima ukuzwa kodwa ububi bethu obusahlukanisa noNkulunkulu ziyavunywa izono noNhlanhla. Masikhuleke baba egameni likaJesu ngiqalekisa lesi siyezi manje ngiyasiyala ukuba sisuke kuNhlanhla siyesihogweni siyokusha makakhululwe manje ngoJesu Kristu inkosi makakhululwe manje ngoIsaiah 61 verse 1 makakhululwe manje ngithumela inkemba yezwi njengoHubo 107 verse 20 makakhululwe ngiyakhuleka ngoJesu ophilayo. Siyabonga ke Nkosi ngoba igama lakho uyalimela futhi uphakamise ilizwi lakho kakhulu kunegama lakho. Jesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi baba emva kokuba usongikhulekelile baba khona into eyenzeke la okhakhayini lwami ngiyambonga uNkulunkulu ngibonga amandla kaNkulunkulu ngiyambonga uNkulunkulu ngawe baba uNkulunkulu wavela wangiphilisa nje same time njengoba dusha emkhulekweni baba khona okuvele kwenzeka la okhakhayini angazi angikwazi ukuchaza ukuthi kuyini ngoba vele naso lesiyezi masiqala besiqala la okhakhayini ngiyambonga uNkulunkulu uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi baba ekseni siyambonga uNkulunkulu ngemisebenzi yakhe yonke emihle empilweni zethu ayenzayo ngawe baba nabangcwele bakhe. Baba ngithanda ngilethe nje nabo ubufakazi ukusho ukuthi emva kokuhamba kwababa wabantwana kuningi nje okwenzekile kodwa nje engizothanda nje ukumbonga ngakho uNkulunkulu njengamanje ukuthi sekuvele into ebefihlakele bengayazi mina kuhanjwa behind my back because kunomuntu ayisephila naye kuhanjwa behind my back uNkulunkulu usevele nje waveza wahlalisa obala zonke izinto obengelula ukuthi ngizazi zavele zayifikela zona ngeplate baba lasezulwini. Ngiyambonga uNkulunkulu ngalokho ngeke ngichaze into eziningi ngoba ngisegroupini okunye baba ngifisa umbonga ngakho uNkulunkulu khona into engangidepositile esitolo furniture kusho ukuthi abangexabiso nje lithe ukuba phezulwanyana mangifika izolo sengithi hayi ngiyokhokha hayi ngafika nje uNkulunkulu wangenzela isimanga kwathi usupervisor okuyena ophethe lapho was-attenda kulonga ngithenge kuyena wavele wangababikho ngavele ngithi ngiyokhokha lapha phambili
kanti khona supervisor esesi-advise nje ngenye into ethi nje uyazi ukuthi anazi ukuthi kuno-15% la ngiyabuka nje abantu abakhuluma abazi kuno-15% discount la yadiscounteka into yemali enkulu yehla nje yaya kulamandla engizokwazi ukuthi ngikwazi ukuyikhokhela ngawo ngoba leso sitatimende sona besithanda ukuthi sithi ukuthi kodwa nje uNkulunkulu wavele wenza isimanga izolo yaphinde futhi yadiscounteka futhi okwesibili kuyisale ezoba khona following week wavele wangenzela izolo wasithi angifike ngoLwesibili sizofinalize yonke into shuthi ngamanye amazwi kuze kwehla kabili wathi nje buka nje kuno-15% abantu abazi abakhuluma abantu abazulutho wathi nje kuvele wathi nje ake nginitshele nje ukuthi kunento ekanje supervisor wonke wasesitolo sefurniture ngiyambonga uNkulunkulu ngoba lento bengiyidinga nje kakhulu endlini so nje ngiyambonga uNkulunkulu ngoba installment esengizosikhokha-ke manje esincane ngale ndlela yokuthi inyanga seyinciphile sezoba incane kakhulu uNkulunkulu wethu mkhulu siyabonga-ke baba ngayo yonke into iziyalo nangakho konke osifundisa ngakho ukuvuleka kwamehlo sesibuka izinto ngenye indlela siyambonga uNkulunkulu ngawe baba nomndeni wakho uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi baba ngiyabingelela egameni likaJesu ngiyabingelela ebandleni lamazibulo ngiyabingelela abazalwane nonke nomndeni kakhulu kababa ngiyabingelela egameni likaJesu baba ngiphakamisa amandla kaNkulunkulu yazi nje lo mkhuleko wamanje baba kade ukhuleka manje ntambama ngiyawuvula ngibambekile baba ngezwa nje ukuthi hayi ngisempini ngihlaselekile kade umkhuhlane ubamba ubaba waphinde wabamba untodana hayi sengiyezwa manje ungenele kumina kodwa nje ngama ngathi nje cha uJesu ngeke avume nami sengivula kumkhuleko baba singiyalalela hawu Jesu uNkulunkulu angisiza baba nje usaqala nje ngentshumayelo nje usa-analyze nje usabheka ukuthi hleze ubaba okholwayo umndeni awukholwa umama ukholwa umndeni awukholwa umntwana yazi nje baba ngezwa nje ukuthi nje uNkulunkulu uyangisebenza unginika ithemba uyangiqinisa ngiyabonga kakhulu ngiyambonga uNkulunkulu baba uthe kuba besekhuleka-ke esesho ukuthi namhla ngazi kwenzakalani kodwa inkosi yazi ukuthi ubani lo baba nami ngiyabona ukuthi bekuyimina ngendlela kade ngibambeke ngakhona ngizosukuthunukala ngishiya icubu kodwa angifuni ukusho ukuthi ngibanjwe umkhuhlane ngithi angifuni nje usizakale ngami kwawona bengilokhu ngithi nje ngizokukhathala ngi-cross-nightile ngithunga so ngiyacabanga ukuthi yikho kodwa ngiyezwa baba soku-tasteless angisakwazi ukuthesta ukudla ngiyalizwa ikhanda liyavuvuza ngiyabona ukuthi yiwo lo mkhuhlane kodwa baba sesikhuleka ngathatha nje ifoni ngakugoqa ngathatha ifoni ngayibeka endlebeni hayi Nkosi singenzele umangaliso baba ngiyaphila egameni likaJesu ngiyambonga uNkulunkulu ngiyaphila ngesikhathi ukhuleka ubungazuthi inkosi khona into eyingenisa ngamadlebe eyifuthayo ngezwe ikhanda lithi baba kukholakala ukuthi nje ngizwela ukuphila ikhanda leli namehlo bengasavumi ukuthi ngibheke kahle kodwa nje ngizwa nje amandla ngizwa nje ngiyazizwa baba ukuthi hayi sengiphilisiwe egameni likaJesu ngiyambonga uNkulunkulu Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi ngibingelela kakhulu kubaba uNsibande nomama uNsibande mfundisi egameni likaJesu Kristu abazalwane entabeni yendlu kaJehova nasekhaya lezwi siyambonga uThixo siyambonga uNkulunkulu wesimangaliso uhambe nathi kuze kube lapha ngiyambonga nje uNkulunkulu sengiqeda ukuba semkhosini ngikuday 17 egameni likaJesu Kristu ngiyabonga kakhulu baba Nsibande ngiyamdumisa uNkulunkulu ngalokho ngithi nje angiphakamisa amandla kaNkulunkulu ngento eyenzeka izolo ngiphume emsebenzini okusho ukuthi bekumele ngigibele ngidlule e-mall kukhona i-order bengiyolilanda khona hhayi-ke iteksi delay nami kodwa-ke sagcina sifikile-ke uma sifika ngithatha i-order lami ngiphume ngingene etekisini le eyilocal ezendlini uma ngingena etekisini ngifike ngihlale kugcwala itekisi kuhlala intombazane eduze kwami elako 21 years
to 22 ihamba nengane nga-2 to 3 years yomfana. Le ngane iyagula baba ngendlela emangalisayo, iyaphalaza one way, ayiphumuli nje, iyaphalaza nangezansi, iyakhipha ngezansi, iyalokhu usebeka ithawula la kuyona ingane, uyazama kwenzeka lutho, naye usamncane, uyambona ukuthi kwayena akasazi uzothina, lokhu efonela ekhaya-ke, ngiyamuzwa lokhu efonela kubo. So ngilo ngithule-ke nami ngiqinisele, ihambe itekisi, kufika enhliziyweni ukuthi hayibo, ubaba uNsibanda usifundisile ukukhuleka. Ngivele ngithi ngicela ukuyikhulekele, ngiyibambe isiphongo ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi kawu-4. Ngithi ngiyakuyala lokugula okusemzimbeni wengane, makuphele ukuthi nya njengamanje ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngingakaqedi nje, ngesikhathi ngisathi uJesu Kristu inkosi, ingane ivele yaphola nje, yaba right, yavele yaphila nje baba uNsibanda. Eyi ngivele ngamangala kwamina yazi. Ngase ngimtshela ngathi umntwana usephilile. Uma ngabe ephinda kwenzeka something, nithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngamtshela ngathi ngidumisa uNkulunkulu-ke, akusiwo umsebenzi womuntu lo, ngidumisa uNkulunkulu, uyena omphilisile. Hhayi-ke sihambe-ke ngoba ubesayolanda imithi-ke efamasi-ke, adluleke la ngihlala ngakhona-ke, idluleke itekisi, kodwa umntwana ubesephilile. Ngiphakamisa udumo uNkulunkulu ukuthi lokho osifundise kona impela kuyenzeka egameni likaJesu Kristu, uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi baba, ngiyathemba niyaphila ekhaya, ninoma nomndeni wonke. Baba nje kukhona lokhu engingakusheranga ebengilokhu ngihlinza ngakho nje okwenzeka ngilapho enkonzweni. Angazi noma ngizothi isitha yini besilokhu singitshela nje ukuthi kuyingqondo yami, kusuke engqondweni yami, kodwa nje sithe silapho sidumisa. Ngeke ngize ngisho ukuthi ubani wayekade ephambili edumisa, kodwa sithi kuthe kudunyiswa nje kwafika nje into engavumi ukuthi ngisukume, kwangafika nje ukuthi ngiya-connect-a, ngiyabusiseka. In fact bengesiye indumiso, bekuyila maculo nje lawa othola ukuthi kuba lula nokuthi ungadansa. Ngizibuza ukuthi hawu, abantu basukuma nje, kwangafika nje into engisukumisayo. Kwakhona nje ukuthi umuntu ufanele ukufana nomuntu omzele, omzele enkosini, omzele shuthi o-spiritual father noma u-spiritual mother wakhe. Awukwazi ukuthi uzale abazali abathobekile wena uphaphe. Yayilokhu ibelesele lento ukuthi nje ufanele ufana nabazali bakho kwelikamoya, ufanele ufana nabazali bakho kwelikamoya. So sekuyafika ukuthi angiyisho, sengiyayibuka nje ukuthi ayiqhamuki kimi, ngoba mina ngangiyibuza ukuthi abantu bazothini nje, angisasukumi. Kodwa nje kwakulokhu kubelesele ukuthi umuntu ufanele ukufana nabazali bakhe kwelikamoya. Uzele ubani? Kushuthi yonke into oyenzayo fanele uzibuze ukuthi umzali wami kwelikamoya angakwenza yini lokhu. Sekuyela nasekuthenini kubalulekile ukuthi ubani ngampela okufaka emanzini. Hey, izinto ey'julile besingazinakile uNkulunkulu osambulela zona, siyamdumisa ukuthi lowo muntu okuzele uzofana naye. Ukusho ukuthi uma uzele umfundisi othwele uzofana naye. Uma uzele umfundisi othobekile owesaba uNkulunkulu uzofana naye. Ngiyamdumisa kakhulu uNkulunkulu baba, ngiyamuphakamisa. Futhi ngizibona ngibusisekile nje, ngiblessed ukuthi ngibe nabazali abafana nani kwelikamoya. Kwangathi uNkulunkulu angasigcinela nina, nihlale njalo nimlalela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi baba. Ngithi angidlulise nje ukubonga kakhulu ngokusiqinisekisa ukuthi uma ngabe sesizibhalile izono zonke, uJesu ubese yazibona, bese yazithethelela zona. Ey'nsukwini ngizibhalile, ngabhala, ngabeka, ngaphinda futhi ngakhumbula ezinye izolo ebusuku ngabo-2. Ngazibhala kwaze kwashaya u-4. Mase ngilala ngezwa nje izwi elithi
kuniphilisile nani enanifile ngeziphambeko nangezono zenu. Ngacabanga ukuthi kambe likubani, ngalibheka, ngalisetsha, ngalithola ukuthi likwabaseFesu chapter 2. Kusho ukuthi lokho bekuyisiqiniseko ukuthi impela njengoba ngizibhalile izono uJesu uzibonile. Ngiyabonga kakhulu Baba ngolwazi olungaka ebesingeke silithole ndawo. Sithi impela uJesu Kristu inkosi ngokuthi asivusele wena kulesi sikhathi ukuthi singayi ekulahlweni, ngoba besizoya ekulahlweni ngenxa yokuthi iqiniso besingalazi. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu uyinkosi Baba. Yazi ngegeze zitsha, mangisayigeza nje zitsha. Bese ngizwa izwi nje likhulumayo ukuthi uJesu hayi ngoba wayesindwa isiphambano kodwa izono zethu. Ngibona ngendlela aphenduka ngayo. Ewa. uJesu Kristu inkosi Baba. Ngithi angithathe leli thuba ngibingelele kakhulu. uNkulunkulu ungenzele izimangaliso. Ngibona kungcono ngibusho lobufakazi. Noma nginobufakazi obuningi empilweni yami engeke ngikwazi ukuthi noma ngibusho ngibuqede ngenxa yesikhathi. Kodwa nje ngithi angibonge uNkulunkulu. Benginenkinga yemoto isikhathi eside. Imoto ebenginayo bengiyithenge ngo-2012 besiwuqedile u-10 years mangingaphosisi. Besingihlupha kakhulu ngenxa yokuthi nginey'ngane ngingakwazi ukuthi mhlampe ngigibele ngoba babili ngibashiye ey'koleni ezahlukene mangiye emsebenzini. Kwafika isinqumo empilweni yami sokuthi no, angiphinde ngithathe enye imoto entsha ngiphinde ngiqale isikweletu. Bengivele nginazi iy'kweletu, bengithi njalo nje manje mangihola ngisale ngingenamali ngenxa yokuthi benginey'kweletu ney'ngane esikoleni zibheke mina konke. Kodwa this time uNkulunkulu ungenzele isimangaliso. Ngayithatha imoto entsha ngingakayidayisi nayo lena endala ngisazama ukuyidayisa. Ngithe mangihola yakwazi ukukhokheleka into ebengingayethembi. Yakhokheleka kwaze kwabuye kwasala noshintshi ngendlela ebengisaba ngayo. Nkosi yami kusho ukuthi ngizogcina ngingasaholi lutho ngoba bengihlale ngihola. Kodwa imali ivele iphelele nje ubala ngithenga izinto ezimbalwa ngingakaqedi konke. Ngithi angimbonge kakhulu Baba uNkulunkulu ukuthi sele kungenile kulo mkhuleko egruphini yasekhaya lezwi lasentabeni kaJehova. Kuyabonelela kuningi uNkulunkulu angimbulele khona empilweni yami nasenhlizweni yami. Ngithi ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Kuningi angivezele khona nezinto nje ey'phendulekile imibuzo ebenginayo nangempilo yami. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngiyabonga Baba. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi Baba. Ngibona singabazali sinabantwana bethu sisendlini. Le ndlu lena ibonakala iyisiphephelo. Bavikelekile phakathi abantwana bethu. Siyabafundisa ngokwentando kaNkulunkulu. Uma ngithi isiphephelo ngisho ngoba ebekwenzeka ngaphandle nezigcwelegcwele bezingeke zibathole bekuyo lendlu. Konke okwangaphandle, even ukushisa kwelanga, izimvula nani ney'vunguvungu, kodwa bona bebephephile kukho konke lokho mabekulendlu elikhuluma ngayo izwi likaNkulunkulu ku-Isaiah 4 verse 6, idokodo eliyisivikelo. Siphakathi kulendlu sibafundise ngentando kaNkulunkulu. Maqede bese ngiyabona siqhubeka nohambo. Siyabashiya sibayalile ukuthi bengasuki kulesi siphephelo. Sase siqhubeka nohambo olubheke ekhaya. Ngiyacela ukuthi singabazali
senze lokhu inkosi ekwembulayo, sibafundise ukukhuleka abantwana bethu, sibafundise izwi likaNkulunkulu, sibagxilise enkosini. Singabe sesithiywa yibo. Uthi umhlabeleli ku-121 siqonde ekhaya nithini na masingathiyeki. Singathiywa yibo, kepha masibafundise ngendlela okuyiyona ezobasiza ngey'khathi zonke. Jesu Kristu inkosi. Amen.